Ngiyalibingelela lonke bathandekayo nxa sihlangana kulesi sifundo sechumi lanye sengani uJehova engasibusisa uma singena kulesi sifundo. Okhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo unxusa engilabo ubana labo basiveze. Salibonani sihloko esithandekayo, sibonga ithuba esilitholayo njalo ukubana sithathe ilizwi likaNkulunkulu. Engikhuluma Amos Maforo. Siyamkelana njalo balaleli lababukeli kulesi sifundo sanamhlanje okulibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani babukeli labalaleli, siyathokoza ukuhlangana esifundweni. Okhulumayo uCrayton Gatsheni, siza kuba lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini, siyabonga ithuba osipha lona elokuqhubeka sifunda elizweni lakho. Sinxusa umoya oyingcwele ukuthi abe ngumthungameli nxa siza kukhangela sona lesi sifundo. Sicela sibe lamandla amakhulu nxa sifika endlebeni zethu, siguqule impilo zethu silungele ukuza kwakho kumasinyane. NgoJesu siyakhuleka, amen. 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 Siyabonga balaleli, nithemba siyabusiseka kulezi sifundo ezencwadi kaJohane. uJohane oqala kakhulu ngokudinga bana asethulele uJesu njengomsindisi. Namhlanje sizawungena lapho sikhangela khona ubaba, indodana lomoya oyingcwele. Ngizacela bana usibalele uJohane 14 ivesi lika 26. Verse 26. Kodwa umeluleki, umoya ongcwele, ubaba uzamthumela ebizweni lami, uzalifundisa zonke izinto njalo uzalikhumbuza konke engikukhulumileyo kini. Siyabonga njengoba ngitshilo ukuthi incwadi kaJohane idinga bana isathulele uJesu Kristu njengengxenye yobuNkulunkulu. uJohane usebenzisile izindlela eziningi zokuveza uJesu Kristu njengomesaya, njengoNkulunkulu. Kanti isihloko salamhlanje sithinta ubaba, indodana lomoya oyingcwele. Nxa sengihlanganisa lesi sihloko salamhlanje ngisihlanganisa le ndiye ngifuna ukwekhanda, kuyini esikutholayo? Sithola ke lapha ukuthi uJesu weza emhlabeni ukuzoveza ubaba ngenxa yokuthi umhlaba wawungazwisisi ukuthi ubaba ngubani. La uJesu nxa esesiya ezulwini uthumela umoya oyingcwele. Kulento enthathekisileyo uNkulunkulu wathumela isipho esikhulu kulazo zonke uJesu. Lo Jesu laye wathumela isipho esikhulu kulazo zonke, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele wona ezoveza uJesu emhlabeni. Lokhu sikuthola laselizwini likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu liveza uJesu. So uJesu uveza uNkulunkulu Baba, umoya oyingcwele uveza uJesu. Khumalo, nxa ngikhangele incwadi kaJohane le, uJohane uzamana aveze uJesu ngezindledlana eziningi kakhulu. Kambe iziphi izindlela ongasincedisa ngazo bona sizwisise indlela uJohane amveza ngayo uJesu njengoNkulunkulu? Siyabonga mfundisi. Singananzelela uJesu ngokuletha kukaJohane xa wayekhuluma labaJuda, ekhuluma labafundi bakhe, uyaziveza njengoba utshilo ngendlela eziningi. Esinye sezibonelo siyasithola kuJohn 8 ngale lapho uJesu asebenzisa amazwi asetshenziswa ku-Exodus chapter 3 ivesi kungu-14 lapho uNkulunkulu wayethuma khona uMoses ukubana ayikahambe eGibhithe ayekhuluma loFaro. Wasemtshela ukuthi angakubuza ukuthi ngubani yena lo othi khona khulula abantu abami, uthi unginguye. Nguye othe injani ngize lapha, unginguye, I am. So uJesu laye futhi ukhuluma amazwi afananayo ukuthi khona uAbrahama engakabi khona ngangikhona, I am. So usebenzisa futhi ibale lifananayo eliveza ukuthi yena uJesu lo nkulunkulu baba bayalingana. Uma sithathela kusifundo sevikeli liphelileyo,
Maforo. Leli gama nganike lathintwa kaningi kuyini usawukhumbula okubalulekileyo ngaleli gama uJohane athanda bana amveze ngaye namhlanje futhi njengomsindisi wethu I am. Ngiyabonga mfundisi. Igama leli elithi I am esixoxa ngalo lapha sithethinta even kuvike elidlule besinanzelele ukuthi kule ndaba kuJohane ezingaba yisikhombisa lapho kusetshenziswe leli gama ukuthi I am athi ukuthi mina I am the bread ngisinkwa ngisango I'm the good shepherd ngiyindlela ngiliqiniso uJesu njengoba kwathinta umfundisi ngale ku-Exodo eletha ukuthi nginguye hambe ethi nginguye onguye I am ligama likaNkulunkulu igama likaJehova so uJesu nxa esebenzisa leli gama uthi ukuthi yimi umdali yimi umkhululi ngoba ngale kuMose wayesebatsheleni siyakhulula so sihlobo esithandekayo kukho konke singena kikho lo esimkhonzayo nguye onguye bese ngithola lokhu mfundisi ikakhulu memory text la ngibone ngivezelwa ubuNkulunkulu esithi Godhead lapha nxa sikhangela nti ubaba indodana lomoya oyingcwele khona lapha nguJesu okhulumayo abe sesithi ubaba uza kuthumela umoya oyingcwele so kuphelele kulempuzo eminingi kaningi labantu bephikisana kwangani hayi uJesu umntwana wazalwa kwathiwani but lapha sithe sivezelwe ukuthi iGodhead iphelele kunjalo uNkulunkulu balingana belama roles achi uthi nxa sensukile kuzakuza umoya oyingcwele azokwenza umsebenzi othile lama limitations angabe uJesu belawo umoya oyingcwele afike agcwalisa phelelise ngokunye ngutholayo lapha abanye bathi bona abantu bayadingwana bazwisise ngengqondo yabo ngaliGodhead ubuthixo uthathu babona lobo ezimfitshane wale ukuthi khoxo engqondweni zawo bakubambe sibili esilinganisweni sokuzwisisa abe baze baphume okholweni lwabo uJohane uyiqalela ngaphi indaba ekudingeni indlela zokuzwisisa ngoNkulunkulu oyisiqo ezinjani ezintathu uNkulunkulu Baba indodana lomoya oyingcwele balobudlalo bani bona labo lobudlalo bunjani futhi uJesu uveza njani ubudlalo bakhe loyise asiphendula kathesi limbuzo kodwa ngifisa bana njengabalaleli sindawonye sibone ukuthi incwadi kaJohane esixoxa ngayo namhlanje kuleli viki izasethulela kabanzi indlela ubaba indodana lomoya oyingcwele abasebenzelana ngayo ikakhulu sikhangela emumeni lapha uJesu wayesevalisa khona sokumela ubuyele ekhaya ayebethela wesebuyela ngaphi ekhaya akusifundele uGenesis 1 ivesi enga1 ungakhayela uGenesis 1 ivesi ngo1 uthi yona ekuqaleni uNkulunkulu wadala amazulu lomhlaba okay ngizafisa abantu sesingene lo John 1 verse 1 kusiya ku3 uJohane ngo1 ihambelana lo Genesis ngo1 ijule uthi yena ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayeloNkulunkulu njalo ulizwi wayenguNkulunkulu wayeloNkulunkulu kwasekuqaleni verse 3 yeah izinto zonke zenziwa ngaye ngaphandle kwakhe akula lutho olukhona olwenziwayo singakakhangeli sisacabanga lamavesi njalokho sithi ukuthi namhlanje sikhangela ubaba indodana lomoya onjani oyingcwele sizaqala kuhlaziya ubuthathu babo ngamunye ukuze sibone ukuthi kanti ubaba kumi njani sibona ukuthi ubaba lendodana kumi njani sibona ngisho lemithandazo yendodana bese siyabona futhi umoya oyingcwele wona ukuthi umi njani uma sikhangela incwadi kaGenesis likaJohane ngubani oba umsunguli wakho konke okukhona kunye lomuntu na
Ngubani? Gatsheni. iBhayibheli lapha lisitshela ukuthi uNkulunkulu, kodwa njengoba sizaqhubeka sifunda sizananzelela ukuthi ingxenye yobuthathu bukaNkulunkulu yonke yayikhona. uNkulunkulu Baba, Indodana, loMoya Oyingcwele. Ukuthi bonke babekhona ekudalweni kwezinto zonke. Asikhangeleni indalo njalo kunjalo. uNkulunkulu uthathu wabo sebedale yini zonke izinto zabanjani zaba khona. Kambe yayini injongo nkulu yezidalwa zakhe na? Khonokhu kasisakuboni namhlanje kuyinjongo nkulu. Sesibona ukubulalana, sesibulana izondano lakho konke. Kanti vele injongo nkulu yayini yokudala uNkulunkulu akwenzayo ngendalo yakhe yonke na? Siyabonga mfundisi. Ukusukela kunkulumo ka fowethu Gatsheni lapha ukuthi uNkulunkulu ngobuthathu bakhe wayekhona, nguye owasungula impilo, nguye owadala zonke izidalwa. Sihle sibone futhi la ku verse 26 ka Genesis chapter 1 lapho esithi khona asenze umuntu ngomfanekiso wethu. So ibala lolana liyasivezela ukuthi ngumuntu asomuntu oyedwa, ukhuluma lomunye asenze iplurality liyana. So kuyaveza ukuthi khona ubuthathu bawo babekhona. Vele ungeke wathi asenze wena ukhuluma yes, so kuyaveza konke. Then okunye ke esikuthola injongo kaNkulunkulu yokudala ikakhulu ke indalo lomuntu ukuthi ke umuntu aphile ngentokozo, kanti njalo aphile ngobudlelwano omunye komunye. Ngoba ubudlelwano omunye komunye bona bana buveza kakhulu ubudlelwano ubuNkulunkulu obuyobona, ngoba kulo Baba, kule Ndodana, kulo Moya Oyingcwele, but ubuthathu babo bandawonye ngokuthula, bandawonye ngothando, yilo olubabambanisileyo. So injongo kaNkulunkulu ke yokuthi ke lathi sibe njalo siyibona ingani kayisakhanyi njengoba nokwakhuluma ngakho, ngenxa yalokho kwenzakalayo ngemva kokubana uNkulunkulu esedalile. Usethinte ngobudlelwano obuphakathi kwakhe lo uNkulunkulu uBaba, okuyikho uJesu adinga ubana eze lapha emhlabeni aze kuveza. Amavesi la ambalwa aku chapter 10 verse 30 lo 38 lo 37 ayichasisa njani lindaba yokuveza ubudlelwano bakhe lo Baba. Asike sikhangele uverse 30 oka chapter 10 verse 30. Uthi yena, mina lo Baba simunye. Mina lo Baba sinjani? Simunye. Uverse 38 uthi kodwa uma ngikwenza lanxa lingangikholwa, kholwani ubufakazi bemimangaliso, ubufakazi bemimangaliso, ukuze lifunde njalo lizwisise ukuthi uBaba ukimi, lami ngubaba. U37 lawe sesithana, uma ngingenzi imisebenzi kaBaba lingangikholwa. Andisindawonye. Ona lamavesi buthathu babo kuyinesikufumana kuwo kule mcijo nesithola kuwo maqondana lobudlelwano phakathi kaJesu lo Baba. Singakhohlwa ukuthi injongo kaJohane bathandekayo yikwathula uJesu njengomsindisi. John 1:29 bheka iwundlu kaJehova. Nxa sesiza lapha ke uveza njani ubudlelwano bakhe? Siyabonga mfundisi. Sithola ukuthi kulobudlelwano obuseduze phakathi kaNkulunkulu Baba leNdodana. Ngendlela amavesi la kuveza ngawo, uJesu kayenzi okwakhe, kodwa akukhulumayo akutshelwa nguBaba, akwenzayo akutshelwa nguBaba. So yonke into uJesu ayenzayo kayenzi okwakhe. Okuke kwakhulunywa siqalisa isifundo lesi ukuthi uJesu ukhona lapha ukuthi azoveza uNkulunkulu Baba emhlabeni, ngoba umhlaba
ulokuzwisisa okungayisikho ngoNkulunkulu. So sithola lapha uJesu eveza uNkulunkulu Baba ukuthi unjani. Yes. Siyabonga. Nxa bengilalele inkulumo zonke ezilapha, ngibuye lo mbuzo othi thina siyazibiza ngokuthi singamaKristu. Senza imisebenzi kabani nxa sizibiza ukuthi singamaKristu? uKristu uthi mina ngenza umsebenzi kaBaba ongithumileyo. Thina sizibiza ukuthi singamaKristu senza imisebenzi kabani? Uma uKristu ekithi ngekabani, le ngaba impendulo umuntu angazibuza yona uyaziphendula yedwa. Wenza umsebenzi kabani? Kungaba kuhle simfuze uKristu senze umsebenzi yakhe uKristu ngibona esithumile. Umsebenzi bani kaBaba esithola futhi kulama verse laphana bengikhangele ukuthi uJesu sincedisa njani ubana sibone ubudlelwano bakhe loyise. Kanti kuBaba umsebenzi bani esithola kulama verse? John 3 verse 16 wenza njani uJesu ku John 3 verse 16 to 17? uNkulunkulu walithanda ilizwe waze wanikela indodana yakhe iyo yodwa ukuze kuthi loba ngubani okholwayo kuyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngokuba uNkulunkulu kathumanga indodana yakhe emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba, kodwa ukuba umhlaba usindiswe ngayo. U5 verse 22 lo 30 othini? U22 okunye njalo uyise kahluleli muntu kodwa usebeke konke ukwahlulela ezandleni zendodana. 32 30 mina ngokwami ngeke ngenze lutho ngahlulela njengokutshelwa kwami futhi ukwahlulela kwami kuqondile ngokuba kangidingi kuzithabisa kodwa ukuthabisa lo ongithumileyo. Sizahle sixoxe kawanzi sisohlanganise wonke. Ungakhangela uJohn 6 verse 45 uyasiveza ukuthi uMose wapha abantu enhlane isinkwa kodwa uBaba futhi ubanike isinkwa esinjani esiqotho esivela ngaphi ezulwini anti kunjalo. Kanti ke uJohane ngo15 verse 16 uthi kodwa alingikhethanga lina kodwa yimi nginjani ngilikhethile. Konke lokhu kulokuhlangana lobani loBaba. Wena sikufumanayo maqondana lokubana uBaba usenzelani through Jesu Kristu. Okukhulu engikutholayo ukubana uBaba lendodana bamunye kulobudlelwano thize. Akula indodana ezenzela khona ngaphandle kaBaba. Lo Baba nxa esenza kwenzayo ukwenza through indodana, ukwenza esebenzisa indodana. So ngibona ukungaxabani, ukungahlukani kulokusebenzelana kuhle esingayithi partnership ekusindisweni komuntu kuze kukhulunywe indaba yokwahlulela. Engqondweni vele sasithi uBaba nguye umahluleli kodwa lapha siyakuvezela ukuthi hayi ukwahlulela sengunikeze indodana. Akula kuxabana konke futhi kusebenzele kuhle. Uzathi ukuthi lanxa ngisahlulela ngahlulela kuhle ngoba ngiyenza intando yalowo ngithumileyo. Omnye utholeni khonapho ngicizelela khona abafundisi like labuza umbuzo. Ngesifundo esisithola lapho ukuthi uJesu kayenza okwakhe kodwa kukaBaba. Okuthi ukuthi usitshiyela isibonelo lathi lapho uJesu ukuthi lathi njengamaKristu akumelanga senze okwethu kodwa kukaJesu. Ngibona kuyinselela enkulu esiyitshiyelwa la. Ukuthi even uxoxa lo muntu ungaphendula impendulo yakho kodwa yalo okuthumileyo osithumileyo nguJesu. Even lasemsebenzini kumbe kukho konke sikwenzayo sithina silomlando ukuveza uJesu. Sinjengo-ambassador abamele amanye amazwe, thina simele uJesu. So kufanele ukuthi siveze imisebenzi yakhe ebantwini. Amazwi awatshola ngesilungu ngibona kula ebalithi iloyalty. Ukulalela lokulandela intando kaBaba. Kunjalo. Osokusiba umbuzo ukuthi kanti thina ngubani esimlandelayo? Ikakhulu maqona nomsebenzi oqona noNkulunkulu. Ufuna ukuthi hayi bengifuna ukungezelela khona phana ukukhulunywa ngumfowethu uGajeni ukuthi
okuzasiza ukuthi khona nangempela senze lokho esikuthunyiweyo yikuthi khona kudingakala ukuthi sibe lobudlelwano obuseduze lalo esithi thina osithumile ngoba uJesu ngananzela inkulumo zakhe zonke lamavesi esiwafundile lapho uthi ubaba ukimi lami ngikubaba so yikho kwenza ukuthi khona lokho akwenzayo akwenze ngobubaba ekuye so most cases ungakhangela ukuthi umuntu even umuntu nxa engenza kumbe izinto ezimbi kwesinye isikhathi kuvele sobathi umuntu lo kayedwa ulomoya omubi ule demoni eliyabe limhlezi so yena ngokwakhe kasazenzeli kodwa sesenziswa yilokho kumhleziyo makhanyela uligiyona lokho ayekwenze semangcwabeni wayengenzi ngoba efuna wayesenza ngoba idemoni lalimhlezi sesingaphosa sithi usathane okuwe la okusathane exactly so uyakusenza khona lokho kwalokho ukuhlezi so thina singavumela ukuthi umoya kaMlimo ube yiwo ohlala kithi automatically khona lokho umoya akufunayo yikho esizakwenza ebantwini kodwa singakukhuluma sithi sithunyiwe but kulomkhandlo omkhulu phakathi kwethu lalo osithumileyo kuzaba nzima ukuthi imisebenzi leyi siyenze njalo futhi ivesi esicine ngayo lapha ithe khona kuza kuvuma ukuthi noma yini elicela kubaba ngebizo lami alenze so kusithi ukuthi thina singaba lobudlelwano la uJesu ubaba uyasenzela but nxa singela budlelwano loJesu ukuthi ubaba asenzele uzasenzela njani thina singela budlelwano loJesu so indaba enkulu ukuthi ulobudlelwano bani loJesu kakhulu njengoba uJesu walobudlelwano bani lobaba yikho kanye bathandekayo ngibona kuqhakathekile kakhulu ubana sinanzele ubudlelwano esilabo loKristu kakhulu kuyenzakala izimanga mase ubudlelwano bunjani obuqinileyo kakhulu sikwazi ubana uKristu uphila phakathi kwethu lathi siphile phakathi kwabani wakhe sayenza intando yakhe akungikhangelele uGenesis 1 verse 26 kusiya ku27 verse 26 yena lo mesifela ubudlelwano naye indodana kaNkulunkulu sike sibone ukuthi kuyini esikutholayo ngayo indodana kaNkulunkulu Genesis 1 verse 26 to 27 uNkulunkulu wasesithi asenze umuntu ngesimo sethu ngomfuziselo wethu njalo kabuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle lezinyoni zemoyeni phezulu kwezifuyo phezulu kwayo wonke umhlaba laphezulu kwazo zonke izinanakazana eziguguzela emhlabathini ngakho uNkulunkulu wamdala umuntu ngesimo sakhe wamdala ngesimo sikaNkulunkulu wadala owesilisa lowesifazane siyabonga ukhumalo kwakuthinta kancane ukuthi umuntu wadalwa ngayiphi indlela ngubani wamdalayo ngicela sinabise lindaba sibona ukuthi sibisibili ngubani wamdalayo kanti umdali lo wayelenjongo bani ekudaleni kwakhe nxa wayelenjongo thize kuyini okwenzakala kathesi kubonakala ngaphi asixoxeni engikutholayo ikakhulu nxa sikhangela lamavesi esiwabalileyo sithola uNkulunkulu ngokuphelela kuyibo kudala umuntu okwayithinta umfundisi Khumalo indaba yokuthi ngeke wakhuluma usithi asenze ukhuluma wedwa uthi kasenze umuntu ngomfanekiso wethu ngesimo sethu umuntu wathatha isimo sobuNkulunkulu so to speak so uNkulunkulu ngokuphelela kwakhe nguye owadala umuntu engqondweni zethu kaningi kwakube kwangani uNkulunkulu baba uyazi ingqondo yomuntu ngofitha enibayo umfundisi sithe sithinta indaba kaBaba ingqondo yomuntu isuka ibe ngani uNkulunkulu indodana nguye osithandayo ubaba kasithandi ulolaka uzondile lo nguye esincengelayo kukanti umpikitshe esulethelwa ngokuthi uNkulunkulu ngophela kwakhe luthando so ukuphendula umbuzo wakho la uNkulunkulu ubaba indodana lomoya ingcwele yibo abadalayo umuntu yibo abadalayo khonapho Gatsheni sibona njengobani ekudalweni komuntu
kanti nxa sifuna uGenesis 3 verse 7 kusiya ku9 sibona sokungeneni ongasahambelani lenjongo kaNkulunkulu. uNkulunkulu nxa edala umuntu ufisa ukuthi abe lobudlelwano obuseduze lomuntu, kube lokuthula lothando. Kodwa njengoba siyananzelela kuGenesis chapter 3 sokulokungena kwesono lapha kwaba lomkhandlo omkhulu. Umuntu lo obekade exoxa loNkulunkulu isikhathi sonke lesi, nxa uNkulunkulu efika seyibalekela uNkulunkulu. Nxa ebalekela uNkulunkulu sithola uNkulunkulu kusiba nguye oba lemizamo yakuqala ukulandelela umuntu. Kasiyo umuntu ozodinga uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu nguye olandelela umuntu ombalekela ngemva sokuba sokulomkhandlo. Uyazi ukuthi ngibona umnikazi wempilo Maforo. Yes. Onguye ophethe impilo zethu. Njengoye sekulanda wena usuthwele ukufa ngikhona ubaleka. Baleka. Uyakubona? Kakhulu. Yes. Kodwa sifundani ngesendo sikaNkulunkulu? Sifundani ngothando kaNkulunkulu? Yes. Mina sengikonele. Kodwa ngonlandayo uSmayila. Ubone sikufundayo. uNkulunkulu luthando. Yes. Olungechasiswe umuntu njengoba uyatsho ukuthi songone kanengi thina khumalo ngingabonela uyabukhanyelela ukuthi ngizakwenza ucelana into ethelele. Kodwa sibona ngesikhiwa bathi othatha initiative, oqalisayo, odinga umuntu uNkulunkulu njengoba uyakubeka ukuthi nangu othwele ukufa ayilando ngalo lempilo ukuthi kube lokubuyisana. uPaul kuRoma 5:8 uyatsho ukuthi no, uNkulunkulu wasilandelela wawe sisayizolo, wasilandelela sinjalo, kazange amele ukuthi sesilungile, hayi uwonile unjalo sinuka wasilandelela. So ngibona uthando olumangalisayo owenza uJohane adinge ukuveza uJesu Kristu njengoNkulunkulu, okwenza ukuthi nxa abantu bemkhangela bengamkhangeli njengomuntukazana kunjalo. Ufuna nje sike sikhangele ipicture ukuthi usezulwini uloyisi lakho konke. Ingathi umuntu usewonile. uJohn 1:14 usivezela ukuthi lelo thando okukhulunywa nguMaforo libonakaliswa njani ekubiseni umuntu. Awusifundele uverse 14 kaJohn 1:14 usiya ku18. Ulizwe waba inyama wahlala phakathi kwethu. Sibonile inkazimulo yakhe yedwa owavela kuyise ogcwele umusa leqiniso. uJohane ufakaza ngaye, uyamemeza esithi lo nguye engathi ngaye, lo ozayo ngemva kwami usengedlule ngokuba wayevele engaphambi kwami. Ngenxa yokugcwala komusa wakhe sonke sizamukele izibusiso ngezibusiso. Ngoba umthetho walethwa nguMose, umusa leqiniso kweza ngoJesu Kristu. Ngakho sewake wambona uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa. Siyabonga uzayiqeda khonapho nje nxa swakhala amavesi sisikhanyiselwani ngalo omunye oyingxenye yobuNkulunkulu wathatha semobani eyingxenye yobuNkulunkulu ubana asinikele intokozo esidingayo na. Siyabonga mfundisi. Actually ukuqalela kuGenesis 3 khona phansi. Siyabonga. Lapho kukhulunywe ngokuthi nxa umuntu wayesonile ubudlelwano baqhamuka and kubonakala ngani? Kubonakala ngefear, ngokwesaba. Ngoba umlimi uyafika uthi ungapi wena? Uyaphendula uthi ngizwe uhamba ensimini ngabaleka. Actually ngesaba ngabaleka ngoba ngihambaza. So kwakungasavumi vele ukuthi kona uNkulunkulu aqhubeke biza ekhatshana, hayi ngoba iglory yakhe lesono akuhlangana. So kwasokuvuma ke ukuthi uNkulunkulu abe kwesinye isimo ukwenzela ukuthi khona azokhuluma ilanguage abe kwesinye isimo. Yikho ngoba okwakuzavuma ukuthi
aveyile kumbe avale iglory leya. Right. Yikho ukukhulunywa nguJohane lapho ukuthi khona ke ulizwi lo wayelenkazimulo ekuqaleni bedala waba inyama njengalo umuntu osewonile. Yes, ukwenzela ukuthi laye abalelwe njengalaba abantu abonileyo kodwa yena engalasona. So ukwenzela ukuthi khona asondelele eduze kangaka abantu bamsondelele bambone bayizwe inkazimulo kaNkulunkulu sebeseduzane laye. Yikho kuvezwa ngoverse 18 ka chapter 1 uJohane ukuthi weza ke ukuthi amveze uNkulunkulu eseseduze. Kufana lokuthi nxa kungenzakala omunye wakwakhuluma istory ukuthi khona ubunyonyo lapha sobusiye kufeni ukuze wena wenelise ukuthi ubudirect kumele uphenduke ube yibunyonyo ubusiyathatha indlela ezalandela ukuthi kungayi ngapha egodini. So yikho kwenza ukuthi uJesu abe yilokho esikho khona kodwa engelasona. Kube lula ke ukuthi nxa eselaphana sesibona amanyathelo aya kuNkulunkulu ngobani ngoJesu. Yes. Ngeyindlela bathandekayo kayisibo lahliwe. Njengalokho omunye ongakholwa watsho ukuthi nasibona ulasisiza umuntu angaluthola ngaphansi kwelanga izinto zimbi lezi ngomcabango ongesiyo. Usekuveze kwabasobala bana iBhayibheli yasilethela impendulo ephikisana lemicabango enje. uJesu wathatha isimo somuntu. Kuyiphinde futhi verse ka18 ngikholisile kakhulu ivesi. Ngifuna ukunanzelela bana sinanzelele ukubana indodana lo baba futhi baqinisana kangakanani. John 1 verse 18. Ngakho osewake wambona uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu onguye yedwa oseceleni kukayise usemenze waziwa. Right, kuyale indaba yokwazi. Kuyini sekufunda ngale verse. Kuyini sekuthola kule verse okuchaza injongo kaKristu ngobaba emhlabeni. Sinanzelela ukuthi amavesi lawa lokhu esibisela emcijeni owodwa ukuthi uJesu injongo yakhe ukuze emhlabeni la yikuzoveza ukuthi ubaba ungubani unjani. Ukhulumile lapha uElder Maforo ukuthi kwesinye isikhathi nxa ukhulunywa ngoNkulunkulu sibona uNkulunkulu ololaka. uNkulunkulu vele ufuna ukusibulala. uJesu uyasincengela. Kodwa uJesu lapha uyasivezela ukuthi hayi uNkulunkulu uyasithanda. Uthando lukaJesu lolu yilo uthando lukaNkulunkulu Baba kithi. Yilo futhi uthando lukaMoya Oyingcwele ngathi. Yikho engikutholayo la. Mase phambili ngokwazi uNkulunkulu uJohn 5 verse 36-38 sithola umcijo obani ngempilo kaJesu Kristu. Yilabo ubufakazi obulesisindo esikhulu kulobu kaJohane ngokuba umsebenzi ubaba anginike wona ukuba ngiuqedise wona yiwo wona engiwenzayo. Uyafakaza ukuthi ubaba ungithumile njalo ubaba ongithumileyo usefakazile yena ngokwakhe ngami. Kalikaze lilizwe ilizwi lakhe kumbe labona isimo sakhe. Njalo ilizwi lakhe kalihlali kini ngoba kalimkholwa lo amthumileyo. Uyile sokutholayo kwalama verse asandukwabala even lo John 6 verse 40 kuya ku44 kuyile sokutholayo ngawana lama verse maqondana futhi lobudla esikade sidindana labo obuka Jesu lo baba lendodana. Kakhulu into esitholayo ukuthi kuJesu yikho okulempilo. Alright. Impilo engabolekwa kuJesu yikho okulobudla. Uyazi uthi ubaba vela likazela imboni. Ombonileyo yimi indodana ebengilaye njengokuloba kwaMaika 5:2 ukuthi lo uJesu lo usukela ebudeni le eternity past. Ukuthi nguye obelo baba usebuye la injongo yakhe kuyini yikuthi azoveza ubaba. So sithi thina uJesu elapha i-express image kaBaba. So ubaba lendodana abahlukananga. Injongo yakhe ikuzomveza yena umaziyo obelayo. Yebo waveza phela umuntu ongamaziyo. Nxa introduce umuntu introduce umuntu onjani bayithi engiyaziyo ukuthi lo ngiyamazi ngubani banayani lo. So uJesu nguye kuphela ongasivezela ukuthi
ubaba ungubani. Ngigcizelela lapho mfundisi ngikhangela uverse 36. Uthi imisebenzi engiyenzayo iyaveza ukuthi ubaba ungithumile. Bese kusiza i-challenge kithi la ukuthi imisebenzi esiyenzayo le iyaveza yini ukuthi uJesu sithumile. Ngoba uJesu imisebenzi ayenza la wayengathandabuza ukuthi hayi imisebenzi le engiyenzayo ngenxa yobudlelwano obuseduze kade ubukhulunywa umfundisi uKhumalo. Into eqhakathekileyo ubudlelwano obuseduze phakathi kwethu loNkulunkulu. Xa sesilobudlelwano obuseduze sizamveza uNkulunkulu. Even labantu abangakhonziyo nxa besibona senza konke esikwenzayo kumbe kusemsebenzini kumbe bazabakwazi ukuthi laba ngabalandeli bakaKristu ngenxa yemisebenzi. Kusho ukuthi ukungenza imisebenzi kaNkulunkulu yikho okwenza uzwe kuthiwa unomuntu othana uzibanyana engangena ezulwini lami ngiyangena ngevikoroni. Bayibona imisebenzi enganjani engemanga kahle. Sengani uJehova ngasiphathisa abathandekayo. Imisebenzi yethu ihambelane lalokho esizibiza ukuthi sinjani siyikho khona. Ufuna ukukhuluma? Okunye khona lapho uverse 40 ka chapter 6 laphana. Ukhulume ngokuthi ke kuyintando kaBaba ukuthi obona indodana akholwe kiyo abe lokuphila okunjani okungapheliyo. Abe sesithi ngizamvusa ngosuku lokugcina. Nasindaba. So ngiyazibuza ukuthi kuzaba njani kulabo ke abangayikholwayo indodana. Ngoba baningi abantu abangakholwayo ngaphi endodaneni. Kodwa abathi bona baya kuBaba. Abalezinye indlela ezokukholwa uBaba. Kodwa indodana benganjani? Bengakholwa. But iBhayibheli lithi kuyintando kaBaba ukuthi wonke umuntu obona indodana akholwe abe lokuphila okunjani okungapheliyo. And indodana leyi izamvusa lowo muntu ngosuku lwani? Ngosuku lokugcina. So ngamanye amazwi uBaba uyafakaza ngoJesu ukuthi nguye lo muntu okumele ukuthi khona lingakholwa kuye lizaba lokuphila okungapheli. So ngamanye amazwi akula mpilo outside uJesu. As long uJesu engekho whatever engabe ngikwenza noma ngikholwa ngayiphi indlela ngizisike ngikhale ngithini ngibiza igama likaBaba, as long uJesu engekho phakathi akula mpilo. Ngoba impilo yonke uBaba uyinike indodana. Uzongikhumbuza u1 John 5 verse 11 to 12 lapho ethi khona yilobu bufakazi bana sonke siphimpile enjani engapheliyo lale impilo isendodaneni yakhe. Ole ndodana olokuphila kepha ongelayo akanjani akala kuphila. Ngithande amagama wachiloyo aku John 6 verse 40 lo 44 ukuthi bona labo bakholwe kuye baza kuvuswa. Ngingasayezibuza nxa ukhuluma bengizibuza ukuthi nxa ngasakholwa ngendodaneni ngiye kufa basala beduduza njani abantu abami ingakholwanga. Kududuzeka ngcono nxa ngisifa ngikholiwe kakhulu. Labaseleyo uyabaqinisa. Sengani uNkulunkulu ngasiphathisa abathandekayo sife singabakholwayo kuNkulunkulu. Umoya oyingcwele ke sesithinte ngoBaba sathinta ngendodana. Kuyini esikufundayo ngomoya oyingcwele? Akumbalele uJohn 1 verse 10 usiya ku13. Verse 10 uthi yena lapha wayesemhlabeni kodwa lanxa umhlaba wenziwa ngaye umhlaba kawumazanga weza kulokho okwakungokwakhe kodwa okwakhe kakumemukelanga kanti kulabo bonke abamemukelayo kulabo abakholwa ebizweni lakhe wabapha ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu
13. Right. Yes, verse 13. Abantwana abangazalwanga ngendlela yemvelo kumbe ngokuzikhethela komuntu loba ngokuthanda kwendoda kodwa abazelwe ngokukaNkulunkulu. Wona lo mbhalo usifundisani ngokuqhakatheka kukamoya oyingcwele. Kukhona engikutholayo lapha umfundisi. Nxa sinanzelela uverse 13 uyaveza umsebenzi kamoya oyingcwele. Ngale kuGenesis chapter 1 sithola iBhayibheli iveza uNkulunkulu Baba, indodana lomoya oyingcwele besemsebenzini. Kakhona umoya kaNkulunkulu wayehamba phezu kwamanzi. Bese kuthiwa khona wasesithi uNkulunkulu indodana lowana. Xa sokusiza ekusindisweni komuntu sithola futhi umuntu edalwa kakutsha. uNkulunkulu Baba, indodana lomoya oyingcwele besebenza bonke. So ukuze umuntu azalwe ngokutsha umoya oyingcwele kumele ahambe enhlizweni yakhe. Alright. Yikho lokwana kwakutshelwa uNicodemus ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngokutsha azalwe ngamanzi la ngomoya ngeke ubone umbuso kabani? Umbuso kaNkulunkulu. So lapha sokulethwa umsebenzi kamoya oyingcwele oqhakathekileyo. Umuntu ngeke aphenduke, ngeke amkhethe uJesu nxa umoya oyingcwele engamncedisanga ukuthi abe lokuzisola ngempilo yakhe. So umsebenzi kamoya oyingcwele lapha yikuthi umuntu kananzelele ukuthi uyisoni. Angaziqathanisi lo muntu lo mfundisi umlilo kodwa aziqathanise lo Jesu. Angaziqathanisa lo Jesu wonke umuntu uyazibona isoni. Amen. Khona kwenguthola umfethizela lapha ukuthi umoya oyingcwele siyawubona uyabekwa uvezwe ukuthi uqhakathekile empilweni yomKristu. Akula kuphenduka kungela moya oyingcwele. So uNkulunkulu umoya oyingcwele uqhakathekile ekusindisweni kwabantu. So sibona ukusebenzelana futhi kobuthathu bukaNkulunkulu Baba, indodana lomoya oyingcwele. Omnye umsebenzi kamoya oyingcwele esufumana kuJohn 14 verse 26 la kuJohn 15 verse 26 yewuphi esuthola lapho okuveza ukuthi umoya oyingcwele uqhakathekile kakhulu okumangalisayo. Verse 26 uthi kodwa umeluleki umoya oyingcwele uBaba uzamthumela ebizweni lami. Uzalifundisa zonke izinto njalo uzalikhumbuza konke engikukhulumileyo. Uyafundisa, uyalikhumbuza. Right, okunye ku26 chapter 15 verse 26. Kodwa angaze afike umeluleki engizamthumela yini evela kuBaba, umoya weqiniso ophuma kuBaba uzafakaza ngami. Siyabona. Konke kaveza uqhatheka kamoya oyingcwele ngithi kulabantu abacabanga ukuthi umoya oyingcwele indwanisela nje kuphela. Ngamafitshane singawuchaza kanjani umoya oyingcwele? Bacanga hayi unutha indwanisela nje kuphela. Hayi singawuchaza kanjani ukuthi umoya oyingcwele sibe sobuNkulunkulu? Ngithi mina umoya oyingcwele unguNkulunkulu, awusonto, awusomandla asetshenziswayo. uNkulunkulu, isiqu sikaNkulunkulu. Njalo umfundisi mlilo awusebenzisi moya oyingcwele. Umoya oyingcwele yiwo okusebenzisayo. Ngoba uNkulunkulu, wena usebenzisa uNkulunkulu. Lokho esikubona kuma TV kuvuthelwa kuthiwa take kwathi hayi ayisikho. Ngomunye umoya sebewusebenzisa. Hayi umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele ungafika kuthiwa uyafundisa, uyakhuza, uyalaya, uyathinta, uyaconvicta. Akula muntu olamandla umfundisi khuma kuthiwa sinomchumayelo lamandla uphendula abantu. Hayi umoya oyingcwele othinta umuntu uphendule umsebenzi kamoya oyingcwele. Siyabona. Mthatha ngovesi 13 mepha ngasibalela uJohn 16. Ngibona ngani uthina la ngaqasa ku7 but maybe ngapho for usihlenge isikhathi uverse 13 lapha. Verse 18 chapter 16. Yes. Kodwa yena umoya weqiniso nxa esefikile uzalikhokhelela kulo lonke iqiniso. Kazi kuzikhulumela yena, uzakhuluma lokho akuzwayo kuphela. Akuzwayo kuphela njalo uzalitshela lokho
okusezakuza verse 14 uzaletha inkazimulo yini ngokuthatha kulokho okungokwami akwenze kwazakale kini. yes so amavesi lana athathekisa kakhulu abalisa izinto ezimbalwa lapha. Number 1 uJesu uthi khona zwanini lapho xa ngihamba umoya weqiniso. Yes, Khona lokho kuyasivezela ukuthi khona uJesu ngesikhathi ekhuluma umoya wamanga wawusukhona. Yeah, so ukuthi umoya weqiniso. Yes, so kufanele sihlole imimoya kumbe omoya bonke. Utsho njalo ngalo 1 John chapter 4. Hlolani omoya bonke. Umoya baphumele phandle abangasibo beqiniso. So number 1, so umoya kaNkulunkulu umoya weqiniso. Number 2, umoya lo oyingcwele nxa esefikile nithathekiswe uJesu uthi kasoze azikhulume lokwakhe. Uzathatha okungokwami abeselibikela khona. Number 3, lo Jesu kakhuluma okwakhe. kanti lo Jesu futhi kakhulumi onjani okwakhe. Ukhuluma lokho akuzwa ngobani? Ngobaba. So kungamangalisa ukuthi khona nxa sekuyilesi sikhathi bese sisithi thina ngithi mina umoya uthi kimi sengikhuluma okuphambene lalokho uJesu akukhulumayo. Yabona indaba yakhona. So umoya ungabona usubuya usitsho njalo. Usukhuluma lokhu uJesu angakukhulumanga. Ohlube kwazi ukuthi kasomoya weqiniso. Ngoba umoya kaNkulunkulu uzakhuluma lokho kwakhulunywa nguJesu, kanti njalo kasoze azidumise uzadumisa uJesu. So khona lokho kuyasincedisa ukuthi simzwisise umoya oyingcwele ukuthi ngempela nguNkulunkulu ngowesithathu kubuNkulunkulu lapha. Ukwenzela ukuthi nxa siqhubeka simkholwa sazi ukuthi khona kaphikisani leBhayibheli. Kaphikisani lalokho uJesu akukhulumileyo. Kodwa usithungamela emaqinisweni njani? Wonke. Ngithanda ukufitizela khona lapho mfundisi ukuthi njengoba besilokhu sithinta ukuthi uJesu uzoveza uBaba. Umoya oyingcwele uzoveza uJesu. Ukuze uJesu abonakale ezimpilweni zethu umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele nguye oveza uJesu ezimpilweni zethu. Okuthi ukuthi akufanelanga ukuthi siphikisane lo moya oyingcwele. Exactly. Nxa esibonisa amaphutha kumele silungisise amaphutha. Singaqhubekisi sona iqiniso lisilazi. uJesu kasoze abonakala ezimpilweni zethu. Singavuma ukusebenza ndawonye lo moya oyingcwele, isimilo sika Jesu siyabazwa kithi. Umhlaba ubusubona uJesu empilweni zethu. Siyabonga. Ake ngikhangele ekuphetheni kwempilo kaJesu Kristu nxa wayeseqala ukuvalelisa umthandazo wakhe abalawe ekhulekela uluntu wawunjani. uJohn 17 verse 5 akusibalele. Manje Baba akungikhazimulise phambi kwakho ngaleyo nkazimulo engangilawo lawe umhlaba ungakabi khona. Khumalo naso indaba. Uthini uJesu Kristu lapha nxa waseqala ubana asekhulekele esevalelisa umthandazo wakhe wawumi njani? Siqale kuJohn 17 verse 5 esibaliwe. Yes, umthandazo lo abanye abalobayo bathi umthandazo wompriest omkhulu. Alright. Xa uJesu ekhuleka uyaveza ukuthi ke ikakhulu nxa sikhangela uverse 5 uveza ukuthi khona useqedile umsebenzi uBaba ayemthume wona ukubana azowenza. So uthi yena ke akungidumise Baba ngenkazimulo engangilayo nawe umhlaba ungakadatshulwa. So uNkulunkulu uJesu lapho ukhuluma nge-pre-existence yakhe engakabonakali ezelwe esitebeleni ekhula esebenza phakathi kwabantu. Yena wayevele khona ekuqaleni. So usekuconfirma lapha ukuthi ngingakezi la ngangivele ngilenkazimulo ngilo Baba umhlaba ungakadatshulwa. So uveza ukuthi ke yena ngokwakhe nguNkulunkulu kakhulu. Asike silalele futhi verse 17 singakeza ukuthi abanye bathini. Sibonisa ukwenza ukuthola uverse 17. Ngemva kwale nkulumo. Bangcwelise njalo, bangcwelise ngalo iqiniso. Ilizwi lakho liliqiniso. Right, kwene sikufumana ke khonapha kwele iverse bangcwelise ngelizwi lakho elinjani eliyiqiniso. Kwene sikutholayo kulombhalo.
yazi kuphanye kwambisela lapha uJesu asho khona ukuthi mina ngiyindlela right iqiniso lempilo abe sesithi yena bangcwelise ngeqiniso uthi lizakubalaza iqiniso liza kulikhulula bangcwelise ngani wakithi iqiniso indaba yeqiniso uyazi siphila esikhathini lapho amanga icelebrate ochumayela amanga ukhuluma amanga nguye umuntu right uJesu lapha uyasikhulekela ukuthi nxa kulolutho olungasisiza ukuthi sihlale iqiniso sihlambululwe kube silungisiswe sigeziswe ngeqiniso ngelizwi uphakamisa futhi yini bakithi ilizwi likaNkulunkulu nxa kulolutho soluzondwa ngabantu lilizwi abantu ababali ilizwi ungabala ibhuku leli liyakuyiguqula omnye lobayo uthi all other books will inform you but the Bible will transform you ilizwi kuphela leliguqula impilo yomuntu yilo elizasihlambulula asiphakamiseni ilizwi sisibanise siyabonga yebo okay ngicizelela lapha umoya weqiniso nguye osithungamela eqinisweni sinanzelela ukuthi iqiniso liyasinika ukuthula iqiniso liyasinika ukuthula liyasinika uthando into engasuye iqiniso ilovalo lokwesaba phakathi yikho siyananzelela ukuthi kulona lolu hambo kuyona le impi esiphakathi kwayo siyamdinga umoya oyingcwele ukuthi ahole impilo zethu ngoba kwesinye isikhathi sihlangana lezehlakalo ezinzima ukuthi nxa umoya oyingcwele engekho kuwe sibili uyachawa luvalo nhlanhla uyedinga usizo ngalo kodwa umoya weqiniso even uphakathi kokuhlupheka kuyakunika ukuthula abanye abantu bekhathazeka benhlanhlatha besiyala uyakulokuthula into ezingamanga kuhle njengopite lesentolongweni ulala njalo umuntu esentolongweni akulaleki but ngenxa yeqiniso elale kuye waba lokuthula labo Daniel emgodini wezingonyama waba lokuthula ngenxa yeqiniso elikuye bengikhangele nje isifundo sonke lesingananzela into ezimqoka kakhulu ubudlelwano uJesu alabo loyise ubudlelwano uJesu alabo lomoya engcwele ubudlelwano obudingayo bana bube khona phakathi kwakhe loluntu ubudlelwano obudinga bana bube khona phakathi koluntu loluntu amavesi esicina ngawo lapha esiwafundileyo atshenisa uJesu ephakamisa uyise ngaba nombuzo uthi kambe singaphila impilo bani ekhanyisa uthando lwenkosi na singaphila impilo bani ekhanyisa uthando lwenkosi na amavesi la uJohn 17 verse 20 lo 21 lo 24 kumthandazo wenkosi asikhanyiselani verse 20 umthandazo wami kawusiwo wabo bodwa ngikhulekela njalo labo abazakholwa yini ngenxa yobufakazi babo verse 21 ukuthi bonke babe munye baba njengoba wena uyimi lani ngikuwe sengathi labo bangaba kithi ukuze umhlaba ukholwe ukuthi ungithumile 24 baba ngifuna ukuthi labo ongiphe bona babe lami lapho engikhona njalo bayibone inkazimulo yami inkazimulo onginike yona ngoba wangithanda umhlaba ungakadalwa siyabonga kuyini sikuthola kula amavesi emthandazweni kaKristu kuyini sikufumana ukuthi wayakutshisekela engakabuyele ezulwini sithola lapha isifundo esikhulu esilethwa nguJesu ubuthathu bukaNkulunkulu abudoselani kulokubambana so uNkulunkulu yikho akufisayo ebandleni lakhe kube okwenza babambane luthando akulofisa ukuba mkhulu kulomunye bayalingana even lasebandleni khathesi uNkulunkulu akufisayo yikuthi sibambane kuyini okusibambanisayo uthando lukaKristu indaba nale indaba yokumanyana uhluphe silalo yikuziphakamisa yikuzicabangela uyacela ukuthi laba ukuze umhlaba ube kwazi uzokwazi ngoba bethandana bezehlisa komunye umoya esingani siyakukhulekela ohle ngizwe
uGatsheni nxa lelizwi lokucina ngalitsho then ngicina ngokhuma uzahlala sikhulekele njalo. Ukugoqa nje esifunde ngakho ngalesi sikhathi. Siyabonga babukeli labalaleli, sichiyelwa isifundo ke lapha ekuthini silomlando njengabantwana bakaNkulunkulu okuveza uJesu. Singaziphileli thina kodwa kasiphileleni uJesu. Siyabonga mfundisi, mina ngigqizelela kakhulu umoya oyingcwele ngoba nguye esamchiyelwayo ngalesi sikhathi. Balaleli lababukeli, umoya oyingcwele sivezelwe ukubana nxa simamukela ekhuluma kithi olobayo lapha ugwalo uDesire of Ages page 671 uyasivezela ukuthi isono singanqobeka njalo isono singabalekelwa ngamandla kamoya oyingcwele, the third person of the Godhead. So kusitsho ukuthi khona la khathesi umoya lo esimphiweyo uzasithungamela wonke amaqiniso. Kanti lesi sikhathi nxa sifunda iBhayibheli sisiya phambili ngokujula, ufunda uRevelation ngale ekucineni nguye futhi ophethe uphawu lukaNkulunkulu umoya oyingcwele ukuthi asiphawulele ukubana sibe mulinye loNkulunkulu. Kalokhu yena umoya oyingcwele lendodana lobaba bemunye. Injongo enkulu kaThixo ukuthi sonke sibe yimuli eza kuba ndawonye loThixo through amandla kamoya oyingcwele nxa sivuma ukuzehlisa ngaphansi kwakhe. Asibeni lo mthandazo, asivala lesi sifundo. Baba olungileyo sezulwini, siyabonga leli thuba osiphe lona lokufunda ngentando yakho. Siyabonga Nkosi izwi lakho esilifundileyo kugwalo lukaJohane luveza ubaba indodana lomoya oyingcwele besebenzelana ndawonye. Siyabonga futhi le njongo yakho olayo ngathi ukubana ekucineni kwesikhathi sibe munye ndawonye lawe. Sibe khona ebukhosini sibone ubukhosi lenkazimulo uJesu ayelayo umhlaba ungakadatshulwa. Nkosi elungileyo, sisalindele ukuza kwakhe, sikhulekela ukuthi sipha amandla ukulalela umoya oyingcwele lapho esifundisa emaqinisweni wonke, lapho esiqondisa, lapho esikhuza. Sicela ukubana usinike ukulalela. Sikhulekela njalo lokubambana emabandleni, sinike kuba munye, kubambana njalo ezimulini. Sinike Nkosi ukuthando lona lolu oluveziweyo phakathi kweGodhead. Lolo thando siyaludinga lathi. Siphathise ke Nkosi, khulekela abalaleli lababukeli lesi sifundo sengane singasiphathisa sonke enkambeni yokukholwa. NgoJesu umsindisi siyakhuleka. Amen. Amen. Amen.